كنت كنزا أويا كنت كنزا جلو مارن دراوي جلو مارن عاشقارا أويا عاشقارا أويا صورتن من سوي صورتن من چس محمد یار گچھو پان آسمانی پان آہد آوائے کس حضی گیز نوائے ننسو احمد دراوائے شاباش ننسو احمد دراوائے محمد رسول اللہ شباش محمد یلی ہوئی نبی وی تھل پیو اللہ اکبر آمینہ فرماوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوس آمینہ یس آمینہ کٹھس اوس اژان کمرس منٛز اوس اژان یم مکچہِ خاتون آسس ونان اے آمینہ ژےٚ چھُے بظٲہِر خاندار گُزریومُت ژےٚ نا پزنٕے نہٕ نٔے پلو لاگٕنۍ کینٛہہ اے آمینو چنا پجے اتر ملکے قانون چا آمینو یمس خاندار گزری سگیس ناتر ملکے آمینہ دیون جواب یلی عبدالمطلب دی کاد بوزن یونن پنیک نوش آمینہ یما کر سممت اتر کے لک چھپام دیون بس میانی نبی مول موج کیاز نیونی نادانو ساری ونن نیون مگر سوچنی نکا کیاز نیون بس نبی راز کیا دب راز بدنی چھبت خدایان ویاؤں ونسا امت گئی سیکن مول موج اگر مول موج دم نہیں دل چھیم نہیں خدمت کری و بالوالدائنی احسان میانی نبی سے کیا کرو بس میانی خدایو مول موج دید مگر امت تھی ظلم سلامت اے آمینہ سے کیا کرو دبن میں کرا کئی کام بس عبدالمطلب ینو چھوئی جباتر مدن بچہ سینہ تر مدن بلکہ اس میں درداد چھوئی عبدالترومت بات کلی دنیا دیم یا چھوئی ہوئی نبی اب صدی ذریع چھوئی میون گرد میون بدن مشکال اے آمینہ نانا یہ پجین فرماون صاحب واحب الدنیا دپن یل آمینہ گسن آبن کہرس نش واتن سوری آبوس تل آسن مگر یل قریب گسن یہ کیریک آبوس پھر یون کھشت نیرت ژلن اے آمینہ ژےٚ چھُے نیرنُک ضروٗرت چانی نا یہ کائنات بہار ہاں ایک دو گئی دلیلہ آمینہ لاگن آئی گٹ مز لبی انگشت مبارک یہ نام لگن آت لبی کن یہ لبی کن یہ نام لگن عبدالمطلب یون یہ اندر آتان دمنس عبدالمطلب بچہ سین اتر متان کے والی یہ پیون چھوئی تراو یت لبی کن نظر یہ لبی کن عبدالمطلب چھو نظر تراون وہ سما سامنے لاؤ وہ وقت سامنے لاؤ دمنس یہ آت لبی کن دست مبارک لاگن گو وہی ہے مشک میں یوت چھوئی نہیں اتریون مشک یون گلابک بلکہ ید بو تھاپ چس کرن تاتی چھوئی سچی اتری وول بنن عبدالمطلب یہ نظر تراون سوروی دیوار بنیومت خوشبودار میانی عزیزو کیا زونت نبی والا باوانی کیا چمیون ندبون حتی والا باوانی میتنا زون مطلب حتی میتنا بطی کیا چو رسول خدا حتی میتنا علمی کیا چو رسول خدا یا چو خدای سے پتا کیا سوزن یا چو رب سے پتا کیا بنایت سوزن حتی ایسا بناین کاغذ کے تم یلاؤنا سون رفتارا کا حتی مثال زانی والا منی
سا اویس کرنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یل نبی نازنی ناو آمینہ دپن یت کلس کن بہ تھپ ٲسٕس کران ات کلس کن ٲس تھپٕے یوت آسان کرٕنۍ کلس اوس دٔدمٕتِس بمُن یِوان نیٖرِتھ یت کنہِ پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس قدم تھاوان سۄ کنہِ ٲس نرم میانہِ خٲطرٕ سپدان تہٕ کیٛاہ زونُتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اثرات وی کائناتس یہ اثر آئی دن پن دپن آمینہ دپن یل سوتی نبی زاو صلی اللہ علیہ وسلم دپن میں درو نظر بظاہر اتو سن چشمن دیون ہوتان دور تنائت نظر کی مگر نبی سن نورن ترون یوزا لائٹ یل ملک شامک محل تیائیم نظر آسیہ آیس دائیتون کرنی مریم آیس علیہ السلام دائیتون کرنی اگر یون یونی تراؤن سجد جناب محمد یون میانی نبی واریا ونن نبی بنیو سجی ووری نبی سچی وور بنیو نبی تو سجد کنترو اتھا ونن موجز ون دن نبیس عجزا یعجز عجزا یہ عقل حیران گژھان تتھ ونن موجز گویا ثابت سپدیو اکوئی لفظ محمد ایتی نیبر مدرا یہ محمد چھو سجد تراون کیا اس تراون یہ گو وہیں اتنا احادیث محایب اللدلیہ کتابن ہوں عاشقس پہ نظر بن دھن پیون سجد تراون پات کیا یہ تو یوت نکی امی علاو کما کیا دا دعا مگان او سیرابس تھنگ پیون سجد تراون دعا مگان او سیرابس رحم کریزم امت کس حالس از چھو ساری کرم شکر آت کہتے اس تپوس حمد پریتاو ذل جلالس از چھو کیازِ اچھنا ذکر کرن نیری از سردار امت پان خبرے آئی نیری از سردار رحم کری از امت کس حالس از چولالس بی از چولالس اما یوی نبی تاجدار یلیون گو آخ موجز یون یونی شباش یون یونی اما دوی موجز کیا یم تراوان نظر دبن